CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki kornong beri ke besyong basa hapo ka raj nong se ka bahab hapo ka hima soyong ki lai kendu kerki ha kan riu tarik ujemang arja pun riu ha ka sinong laj nong se bat kila kentu ya ka tanat PHE jong ka sorkar jela ba kamdei satiaban pediang ya ka jaka jong ka kur ya ka bala keno ba ya kenika kam la syurai don bor marwai tang da ulingdo ka raj nong se uba khwan nong beri bat ki katukan ningun klem ka jingte bat ka jing menjor jong ka kur nong beri. Hau kurwa bala pha sekilat pathai kubor ka kur nong bri kala penpauru ba ukwan nong bri om syem lalum satya ya ka dor bar kur ban syem rai halor ka ni ka jing a jaka bad hak ju kupor ka kur nong bri kala penpau ba kam syem persya satya ya ka jingwan ka project Greater Soyong Water Supply Scheme ka balong ka jing bento ya baro Henry ka jing persya ka long halor ka jing a jaka klem ka jing tep jong ka kur nong bri. Haka jing slow jonga slow ba kami hap ngam slow ya hap ya kata namar ngaru ngadai gawai na ki kunong beri ka klem yo jing tep sepang kata ba ka klem dam gono ka jing ya keren ka jing lung ka u ling do ra jingi ban pensyai haka biadai ba kata ka benta te na kaliang jonga slow ban ong ba ngapersya jur hirup ya kane ba kan ban trekam tang uleng do hakabiadai bat kita kejaka buka baro dan nakaliang kejongaru ngapen pau kejing siudiau hakabiadai bat kejing ai jong uleng do rai dukse ya kejaka jong kekur nong beri siapa PHE klam da yo kena kejing tiap bat kejing yang menjelang da kekur nong beri Kalian kena kejutip, nak kalian kur, nak kalian jengi kur, kita syong apa orang nak say, kat itu kini sini membentang, kene kejinglek jinglek rat, kene kejinglek dan bor, marwai, bat keto kedengut, tiba dan jadai beru, andai ni kumpukur, ni persyajur, ya te kejinglek dan bor mengerat, bat kat yang jaka, kem kejutip lang jauh kur. Basyang apa orang nak say, kan kejutip lang, jangi kikur, kibadam apa orang nak say. Habis projek ni nak kur, nimdal ini kejutip syak, hanrei, jadi syak kaji kalau baik, bah ulong rat, usuai, marwai, kan kejutip jokur, ya kazakan. Tengok semua bayi orang bah, kabedai dapat tiga, kandau kabedai nak kur nombri, bayi orang bah ya, cak semua kur nombri. Tegawai ke ba, sumsi galang, menok sengi ba, latan kita nombri ba, lapen syai ban ong ban, ai sumpa tak ada ngimpat juga sengi, ban ong ba, kin ai sumpa tak ki kur nombri, unjuk badan hero, ban lum, ban kan, kami tinggal ne kedua. Madang bankin asyubha kita dikur nombri ya terjaka. Nak lihat kejengi kumukur ujat pa nyitip lam habai keson habai dei berkarat tengkat tekur. Nak kata kebanta ba itu biru lomba di balaya pentip syakmat tumbagi om naka klat tekur ila asyubha sya taka PHE habis projek pinjam kam di Surok. Nah kalian juga kumpul nombri masudai kini ki lompi lompa belaya dan rekat akan dikisi bangta. Naik dam kenapa nak kejutip ba ulalum ulalang akan nak kasih pada akan nak tarik yang ini cikur dan dalak ban kurenti lang ya baroh. Nak tak ada umur ni hang ni segi bangta kita pawe di perca penrender ya long dorat barulah asubha yang tak jaka kumbakur henrei ya long dorat lajit ni kumbakur ba ulong nongelam nopet nokni habe dei bat kakur
Nakatagadaw kumut ban ay kano ka jaka siya kano benta klam dayo kajingya. Menjurlan mikpet ba kubon kur kubon. Nagalian juga klam dayo kajingya sutulan. Nagalian juga ba kajing perca penrem juru. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.